Kini kedai ke All India Radio Shillong ke khubor ban pule da ilus atas im. Kini kilong kimat bekongsan jong ke khubor. Lapendap ya kanyam ke rukom bakadu ya kemet basa jong President Bamenshua kari India Pranab Mukherjee hingin kesengi. Larake ya kelengku sengi ka bahnyo paulai senam jo upuno agitok sangma da ke jingbo maunong rim ya ke jingtai ke yung office jong ke NPP ha Meghalaya bat Manipur. Bat sahnya pau armut kibriyo kilangat ha ke jingpang COVID-19 hinin kesengi ha Meghalaya bat kat plangut ha Sikkim. Lapendap ya kanyam ke rukom ya kemet ke besak jong Presiden Bamenshua kari India Pranab Mukherjee hinin kesengi ha ke jakatang ke badan Halodhi Road ringkat ke jinglek burom da ke sipai bat ke jingbot renti ya ki kendon jingada jong ke COVID-19. Presiden Ramnath Kovind, Vice President M. Venkaya Naidu, Menteri Rang Badu Narendra Modi kilalet ai burom khadu ya Pranab Mukherjee. Kam hadin Menteri Rang Badu lingba ukurwo ba ulapha ulaong bayau Pranab Mukherjee inyai ken mau bat yai pertu dagi pateng bandang wan namar ke jing trai sitom jung u ban kenteu saprang ya kari India. Upai ba babun ulalai ai buram khadu yu Pranab Mukherjee bat kasur karu kalapan bena ke jing yambrio basitayo kum kadak jing buram ya President balaklatno. Ulat ke Meghalaya Satya Pal Malik, kalat jong ke Manipur ke Natsma Heptullah, ulat ke Mizoram PS Sridharan Pillai, bat ulat ke Nagaland RN Ravi, kilapan pau ke jing sosi bat jing snolem, halo ke jing klatno jong Pranab Mukherjee Presiden Bamenshua jong kari India. Kelabatai ba Pranab Mukherjee umtang ba ulong ukli jong kari India ubaki buram andre ulong ru udukhat ke yang dorbar uba paunam unong sensyar uba tebin bat uriau rang ba badan buram. Menteri Rang Ba ke Mizoram Zoram Thanga ulong ba uladap da ke jing sosi halo ke jing khlat jong Presiden Bamenshua kari India. Bun ke nuyalam san perthai jong ki jala ka thanjate lam mingiru kelapan pau ke jing sosi ba jing snolem halo ke ni ke jing khlat. Kesoka jalaru kelapan benaban penlong ke jing yambriu ke bahinyau sengi nadu kalai pawai tarik unailar hadu hendriu tarik unailur. Ha ke jing rakhe ya kelengku sengi ka bahinyau paulai jong punno agitok sangma bamkwai hadwar ublai ke National People's Party hinin ke sengi kalabu yo maunong rim na kebenta bantai ya ke yung office jong kaseng ha Meghalaya bat Manipur. Presiden jong kaseng NPP kari India ubalong ru Menteri Rang Ba ukanrat ke sangma lembat kibaiti ke nuyalam kaseng ulabu yo maunong rim ha Shillong ha ke baladon ringkat ru Presiden ke NPP jong ke jala ubalong ha ke jokapor MP ke Raja Sabha Dr. W.R. Khaluki unong ai buj barang ba ke Sorka Meghalaya ubat Didi Lapang bat kinong kit kam jong kaseng. Ha ke jialang Menteri Rang Ba Konrad ke sangma ulakren halo ke jingdu no ya uwei uriu Rang Ba ha ke san himasima ubalano senyang syakasan perkhan bat ke rukom trekam ha ke san syakadar bat lapan longru ke jing sap jar shiminit kum kedak jing burom ya ke jing klat no jong Presiden Bamenshua kari India Pranab Mukherjee. Hatu rapan labo yo mau nongrem na kabanta-bante ya ke yung office jong kaseng NPP da ka kurim jong puno e sangma hi ka soradini ke sangma. Kinoyalam jong kaseng kilalet bu sentiru ha umot duru jong niu noyalam ubadan ha PA Sangma Stadium Complex. Kijing betha balapan mi da ka sorkar na kabanta ka Unlock 4 hinin kasengi kan trekam hadu kalai pautarek minta unailur. Kat kum kijing betha jong katanat korbari kirel metro hakaleng kari kan sedang yat biang nadu hinyau tarik minta ubanai kat baki skol bat ki college kendang kanghi. Kasokar pedeng kala sya'ru ban play ya kijaka mani play ban penlong ya kijingalang san perthai kijingalang bayadai bat ki imlang sa'lang bat ki sports nado ka arpawai tarik minta ubanai bat kijing don brio kadai ban long shispa angut ringkat kijing buat perking ya ki kandon jingada kata bandeng ya kijing dakmat bat ban pencingai iwei na iwei pan. An empat sya'ru ban let jing let syabari da ka lingsun lakno kabal ai jing bit da ka sorkar. Hendrai an kang syu ban yarum yami ne let na ka wei ka jaka jella sa ka wei pan bakin thupru ya ka jing khayi pateng bat kiri ba marjan baladon ka jing te kular. Lapatharu ya ki jella bat ki Union Territory bakim dai satya ban pinjari ya ki jing khangdam shabar na ki containment zone klem da ya polluting muchwa bat ka sorkar pedeng. Kini kedek All India Radio Shillong ke Buan Lam Shapi ya ke Kubor.
Meghalaya sa hinyo po arngut kibrio bakan top hinyo ngut kisipay kilangan ha kajingpang COVID-19 nin kasi kabalapin keo ya kajingdon kibrio kibirayo ya kani kajingpang ha kajala chak arhajar sauspa saupongun layatu ka kubor na katanat ka kwet ka kya kajing yap jung kibrio ru kalakeo shaka khat arngun hadian ba arngut kibrio kilaklat na kani kajingpang Nakini ki bedang yo thamai san phausaw ngut ki dei na East Khasi Hills hinyogut na West Garo Hills sanmut na Ribhoi saw na East Garo Hills but arngut na South Garo Hills District layathu Director ka Health Services u Dr. Amanwar Kinongpang ki balakot nin kasingi kilong hinyo phulai ngut but baro kinongpang balakot hapo ka jala kilong 6000 arspa lai phausan ngut U Dr. War ul ongru ba Meghalaya ki active case ki badon menta ki long 6000 shispa khandai pholai but ka East Khasi Hills District kadai ka babuntam da plaspa sauphawai ngun ha ka ba arspa khandai ki dei ki shipai hadu menta la de ban pha bishar banya khandai phawaja sauspa tali ki nomuna nakamenta ka jingpang COVID-19 Hasikem sakhat prangut kibriyo kilayo ay kajingpang coronavirus kabalapan kiyo ay kajingdon kibriyo bayo ay kajingpang sa kasya jan rios pa hinyo paungun layatu ka kubor sorkar hinin kasngi nakini kanriyo ngut kiday na East Sikkim bat arngut na South Sikkim Kajala kadon menta South pa arpo khandai tali ki active case 6000 arspa laiponyo ngut kibalakon bat saungut kibalaklatno Ka East Sikkim kadai ka badon buntam e kibayo e kajingpang COVID-19 kata 6000 shispa san pholai ngun but sa ka South Sikkim sauspa nyopo West Sikkim saupon rio but North Sikkim iway laong shushu ka kubor but kinomuna balade pha bishar bria hadu menta kilong saupaway hajar sanspa sanpau pratali Nagaland lasdang ya kajing raki kabanne shibna lanter jong ka Rashtriya Poshan Abhiyan nin kasngi kajing thmu jong ka Poshan Abhiyan kalong banang kampen bha bat kantiu ya kajing bam bataymen haki kan thay bat khana khanang ban kot shaka thong balabu kat hakasnem arajar arphawar Joint Secretary ka Social Welfare Ubalongru Project Director jong ka Poshan Abhiyan Nagaland uti nungsang sangtam uloong baya ka Poshan ma nrakhi habaro ki district ki block bat kishnong nadu ka shitarik hadu lai photarik menta unailur ka Meghalaya ru ka penlong ya kani ka jingrakhi ka balasdang nadu nin ka singi hapo uni ubna jingrakhi ya ka Rashtriya Poshan ma arajar arpo kidan bun ki kambalabu banle kum ka jingwat ba jing ithu iki khna ki badoni ki jingpang ki bami na ka jingduna palat ki jingbam bataymen ka ba penlong ya ka program ban thungi ki chur ki chap akikpe ka program ban pensung thu shapang ka jingbam bataymet ya ki khna bat ka digital Poshan panchayan Ka Sarkar Assam kala shimi kilat ban pentrikam yak scheme Arunodoi nado ka artarik upna risaw mentakasnem haba jubab yak jinkali haki doba thawan hinin kasngi umentri katanat peltengka uhimanta Biswa Sarma ulaong bahapo ka scheme an ai plus pa lai potengka shibanai shekilong ying ki badai banyo jingmentoi batan kampar khat ekiriu kan thai bam shongkurim ki badon jingduna haki department kat bat ki kan thai balai pelait sanch ing na ukurim Usarma ulong baya kani ka pisa ntep bet sa ka bank account jongki bat an item ru ya ka pisa ha ka por badon kita masale kemen Shushu ulong ba an kan thop kumba khat nya wajar ki nong yok mentoy na ka way pa ka way ka constituency ka ba ka jingbon breu ka long hapedeng iway point san hadu arlak ngut ha ka way pat kalyang khat san hajar ngut ki nong yok mentoy Kibana ki constituency kibadon hapo ka iway point san lak ngut ki jingbun priyo ken yo jingarap lengba kani ka scheme. Kapto kani ko kubor kalakut kablawan chapinik All India Radio Shillong hakapo prabaji nginya so bakadeni station nakabanta ki kubor kani kadek All India Radio Shillong.